perlok kumno pilong te mentang adon hakaneka dingso te mentang adon haneka dingso te ngawan ban kitso pi yang anak kapor habala de kum kini kipnai ngaju smart ba ban wan kitso te namar balai bang asu smart ba ban bamso ban kitso namar ngai ka ba yaki bajio ngaju siu tenat ban bam te watla tharai don hi ka jingta ha ka dikot met jongan rei watla kataru ngas tenat sya te ban bam yi kitso ki balong jio te pek kini ka ding so pi na du sti sapo kenjang paham tang laki wang ne halor jong kini ka ding te ngawan kitso akan ni ka ding tang ba i kumbala duna ba namar syane babun palat kinong kitso na kata kadau te aduna ba bun bala kej no kibriu te pek kitai tang ba lek kumno keny wat kitso ru pla klet banra ngara tak ini pla barit te tang ban tap ika mau bayru la dak full te ban ong tap so le te perlok mana nap le jo pi bas tenat ban bam so pe te lada pi tenat te saong yang ngang sawan ra ya pi te ani yo bahap di support la wai ne oh so tang ban pen ibang rida kejum yo nomor dan tang syariat oh dan sekanya tah jerong ding ro ani dah kejum yo legum nom ta la bong le wai le so dang bajar ngam sudah pada bare tangba mbak makabam le bam lakabam le baik dang longkum nih bare tang jerngam tang ba ngan bam lakabam longkum no ngan tep daerah kapok ka sentur ingan reno bandon tamlu le te kambes susu wat labam dan meluru dang taf kata-kata salah baik kumon bamso paralok pi bamso pi bam kumno ngat kumne bej Dạ. Bentang anak kecua bun. Te parlok pia bam sok pia bam kumno. Ngate kumne bej namar ngas nyuhun. Ada ngabam sok. Te kum toro. Kumne bej nih
nganom pendek no ayu sing senarung haktin jongate un lek cekpo unom lek hamadan laneh kendeu oh dan sekanya ani te perlok mentangan stop no ya kena kamera jonga namar yuk bangasa bakla namar pi siliang keting ngalabat ya kena kamera yunustan jong kamera te siliang ngabat ya kitenat ban sno te kabama bayangan namar pej kenika dingru kelak kencang pas di sepo te yuk bangasa kumbakla kumnori kumno te menta perlok ngan stop suaya kamera jangan mah perlok te perlok lada pi ibang dan pi standar ban so sa komen yang kene ka video sa like sa share sa subscribe te perlok tangkat nih ngan stop suaya kene kamera jangan mah perlok